Pini dak difu DC office ateng along nili sitame nili Robindro Raupi nili tum party amen lake JCCPA pen ASDCS si joint candidate ason pahin pen nili Robindro Raupi ni long niadim pini nomination jog dun lo isi bangke 109 Harogat Assembly Constituency lapen isi bangke dak difu 110 ST difu LEC Constituency ini longnya dim pini dak nomination jog lo pen ini nomination kejok nangkok alam tebang lain lo jadi ni Karbi Anglong si change bandang po isi ada celar bandang po ladak kitum teklong lo tum kecari kecalom kecok cepen cenglok long ri long pat he aman virdet lo long le pelang tum virdet lo la sepini inut Assam Assembly lo inut intangrak inut ase cepat hetang haladak ini tu assembly long hadak kecedanum teh kabang fu ini sekenang shop ini efisien itu mana assembly long ini deh MLA itu Karbi Anglong pada kenang shop tepik lo itu telegram long kedam tang apa raut dah Karbi Anglong pada cetoy do MLA itu alang itu Karbi Anglong problem dopik asal orang kisung dopik why pity ramai lang tu main penadak assembly long koson cesar dun naima koson mak dom police to ball isi ada initiative ada assembly long a voice amu kapan cenglok lam take jai dun ada tum thedam long le ada kecedan dun la son tum thedam long le la si pini Karbi Anglong arat tatum kenang sot nai bangke inu dah hak isi kece song pinpo eso kece song pinpo dah ke kenang sot lo kumabang pusi ada kitum Karbi Anglong non burning isu mukado dah ke longle felang border alam te penceng lok asong taksi lada kitum macok kama mo penceng lok itum political right alam te penceng lok dopik lang itum dah economically tum dak pa hiu badim by economically pine ka condition enopik lai son suri alam tedo apa en Karbi Anglong rat tum isi specific isa ke mangdo lake 244A laso implement nangji lai kadok ka be alam the ada ke assembly long ri tum spang tang rak pen with strong voice harada itum keres donje fani tu kenang so lajen cemata lo nili inut adak dun lo bote nili Karbi Anglong ke boy kisung keneli haradak cedano nonji nili voice nili adak eres nonji laso capacity do lasemi adak dunji apen non teklong adak menang position MLA tum sita do ala tum tangkring ben chief minister ben adak cedan chief minister ambek lang lo lang dor ben adak cedan nundo sita itu MLA tum kedak asona botnam si tum teklong lo Karbi Anglong lai keres dunji kali ini tu orang bangke asona allegation junodak allegation tak dam lo lason pada Karbi Anglong ke ada kas asama long amor klangi bangke Karbi Anglong ke maduk dalam ning ai bangwe Karbi Anglong efisien amun dir bedalo ma lason si pini ke nang le ro sa bokajan lasin nili oleh strong contender lo apen nilidak particularly difu alam ne leningje difu long intellectual topik kategori topik educated money topik politically conscious money topik dak mane traders pencenglok employee pencenglok menangan intellectual dum dili bage lalang tu kamatate kaja kongdo si alang ni all intellectual votes lapen employees tu pencenglok educated money tu pencenglok traders business pen tu pencenglok apen dak conscious dak menan patriotic community do
kayak kacing orang muluk tumdo, nasi kayak kacing orang muluk tuman, isi ceng sana ngana, abang putum bangke milih fansi bujok aku sini mata dam, nasi nilidak, inu ding tangrak, di fu mesti benar nih, inu kandidat lo, lapen harokat pename, inu tangrak, inu kacesong, inu jujaru, inu fighter, inu abang fusan sih, ini establish pini pencot kali aku pensirame, nasi ratum nasi ke pantekku, nasi none sama election bangke, isi dharmoju dosan. Ake mela pena kengno si longle pelang pawiret pajut kok teman ke pini ratum lang pangtek pop but pipe lapen pini nongri nong pat cerai ko mabang foto masa kace song pin foto masa pini ratum ke lang ni pansi pai Bokajan amri lapen kerong